Inut arta kijum hekau sopi apan inut sai nang kacong dada keng sanga so kacolang rem ji apan kapor I alam ki keklan. Sanglang ke hat picnic spot along apari marlo song song thok atom Bharatiya Janata Party ticket long dun derat puwa puthak arsik jit pen mei kangni. United Democratic Front of Sarupathar mateti hekpen UDFS asong along Bharatiya Janata Party lapen Congress kekroi ongdung araratum kaching bedun. Dol-doli along BJP Mahila Morcha atom patir Ponsi election campaign mate vote kereka mei kangni. Nelibirta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tangna pini arsik jitlapan sodda ka berta norang ton pen arjikcha. Patumi dipu pen manja kaceleng atawar mile troxy along aruni pai engko da troxy arni inut alta kijum hek au supi aphan inut sai na kachong dara keng sanga so kacholang remji aphan kapor I alam ki keklang. Berta kirip dun long atengke inut ningkan cap arta also iskul along pen ajir pi atum pen ahem kachedam bom apora hut inut bihari amune therak meme mate hijim meme meklang no otlang no kachu klemji apano so pi atum apit keng dunsi pangden dunlo nona pi ajir pi atum pen cekak der apit bihari abang ramajo so pi aphan khangdun taxi ramajo sanpon thorlo Bangso porcida hut jasemet pet pen inut jangre also aphan arnam kera pajok lothan bang pila pen rong araratum tek dun long si inut Iqbal Hussein aphan abang nep dun long ceklo. Amat ke oh medam marap kapu oh medam tu mani maloni ke cune lo jale hai amat ke laso soba aglo ke kat phitlo anke laso nit bang ke heti kat phitlo anke pai tang jar jale ke rong so bang ke long lo rong so kan to chitia lo he laso ta man nep duno pian lo he ka chun nep lo pulo man me tur pek ya lo he tur pek men ke la kum skin nep dunya lo so ngi than bang ki bang kwa no chune ba innovate di tu ke university theklo kona parok laso so tha ka don ta university theklo ta man iskar ke lum edlo mani adu ke hoi pik an oh sopan rasonang mantak kor edlo aji thakona dit edlo rasona jalo na hang lo lutin na khana machi lo jiba si ku ya lo ka phiri ther it ya lo sopan hi kona parok lo parok man di tu chini ne de lage ta mene hala ni tuma sekolah bertot jadi non ada handy team tu bang bagan to guna ji de pinone ring hai ta football ante hala suami sweet ada kami setiap ada kami Lasonsi Karbenglong Women Justice Forum atoma hin pen Karbenglong kethe kiding atoma phan kosonsi rat kache to pak pen ketheng boma hut raiko masai khia atoma phan nang toy paksi raiko masai khia tum chepari deng pon detlo pusis sodak pen karju padopon mohedong baji sirachiti mano malam nili tum dirta long lo je sap mile arong along hala dak eba school do hada labang sa school along sia ghotona arta kawipin lang ningkan kiat a oso hadak bangaso mate mumchaya tum kachulang remdet apora hutsi school teacher tum penje thedun long si la so kitilo nai mate ke kavedana po apor hut on stame teacher tum manga thedun long lok pena joksi abang so sonona ko ke me admission lang stame labang so arep ke sabang ke nilitung ke pudam kang tung abang halo Jeko people si rep kya sabang non anta jurun eden la pen jurun edet alam the bangke pinia bangke nilitum asurit lo karbiang long along la son nitum chiplangi la son theklongi bang nitum matha singon e athe banga so si itum khaya phan la ta bihek also phan kiduk api apu ave ba api sar tum long chododun chot o so si school dun bompen school uniform ben si banga so amum chai tum rep det ang bong penta ku people si labang so mum chai mate la tum dak la tika dar sika choklem dun posini tum panon birta mate di ang tona birta bani tum long dun lo je amuk on chonteron bualong along sika chong dadun amia mate mum chai tum posini tum ke dak rong sor pen professor la pen teacher tum en school teacher tum samini tum information long lo
lasi nilitum non puji bangke karbiang long mane suar loa hoya song men karju kang tung kitu kang tung bangke dak ili karbia so mate suar lo putak ta oso arta vepina oso phansi kece rai dunji ma mate mum chai banga khai itu maso phanang ka chulang rem det a phansi inside dun po mate rai dun po kopi pot pini ani na son agotona ke dohut onchon terona long ke claim onchon terona along le along ke claim a ঠিকাদার তুম ফান পিপল রাই দেখে কো পিপল রাই দেখে ওসো ফানসি রাই নাই মা মাতেলা পারক কে চেতো মানসো ফানসি রাই বনা পো পিনিয়ানিয়ান কে নি তুম চিনি লো la pe ni tum puing tung ko pipot tike rai pon lol so ba alom so por ke ni tum phan ra phan stame lapen lason ke bangason parta inut hi isarpo ateng a ot ka we pina bang phwa phansi kerai duna sonlo pusi alang lituma hin pen ningduk chepeklang pon lapen lapuson ot lang no kachok klem alam ki batai si hini kali apong tame karbi arlo so atuma phan kacholang rema jok kacholang rema bang phwa atuma phan kok that pivek nangji pusi sodak pen sorlo asong atom pen ke hang padupon আজি আমাক ইনফৰমেশ্যন আহিলে থানাত যে দেচিংতাৰাং গাঁও ডিপু যোনটো ডিপু থানাৰ অন্তৰ্গত পৰে তাতে এটা ভাষ্যমতে ৰেপ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ধৰ্ষণ কৰা বুলি কোৱা হৈছে য'ত মানে এজন আসামী ধৰি ৰখা হৈছিলে গাঁৱৰ মানুহ দ্বাৰা আমি পুলিচ গৈ কেনে তাতে তেওঁক আসামীজনক উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু যোনজনী ভুক্তভোগী আছে তেওঁক ইতিমধ্যে হেৰি কৰা হৈছে আৰু তেওঁক মেডিকেলৰ কাৰণে মেডিকেল কৰাৰ কাৰণে যিমান ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰা হৈছে য'ৰ পৰা এৰেষ্ট হৈছে মানুহজনক আপোনালোকে সোধা পোছাৰ বাবে আনিছে মানুহজনৰ নাম কি আৰু ঠাইডোখৰ নাম কি আছিলে বৰ্তমানেতো আমি আটক কৰিছোঁ বৰ্তমানে যোনজন মানুহ হয় তেওঁ এজন মানে ডেইলি ৱেজ লেবাৰ হয় আৰু তেওঁৰ নামটো ইকবাল হুছেইন আৰু ঘৰ নগাঁও বুলি কৈছে আৰু তেওঁ ইয়াতে মানে এজ এ টেম্পৰাৰী হিচাপতে থাকে আমি বাছ এইখিনিতে গম পাইছোঁ বাকী আৰু তদন্ত কৰিলে যিখিনি ওলাব জনোৱা হ'ব আপোনালোকক ক'ৰ পৰা ধৰি আনিছে তেওঁক সেই আপোনাৰ 7 মাইল বুলি কয় জেগাডোখৰ তাতে মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে তাতে তাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিছোঁ তেওঁক Karbi Anglong Siloni Jampen Govin Tiso Report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Abari marlo asong song trok atom sanglang ke hat picnic spot along chingrum pet pen mei kangni Lakhain koira phon nili pemesi constituency ke parlo chunteron arong sanglang ke hat picnic spot along Abari marlo asong song trok atom BJP ticket long dun dedat pura ningduk kachepeklang Patumi labang sami along aparim KLNLF Army Chief Lapen Finance Secretary Songja Timung Chetongdun. Lapenan parta aparim KPLT Army Chief Malong Timungta Chetongdun si Mei RDP dunlo. Songja Timung pen kaning je pon ke song trok atum BJP party along ekor chetok det chepa ogdunlo. Lapen BJP party pen tiket ta hangdon sita tiket nang pipon pedet lake ningduk piklo pusi lamthi chepeklang pon. Lapen non kewang jilang arni abang ke peace ekor along kachetok tang ason an isi pen isian ke nang pachun pivek nang ji pusi sarkar aphan kachuni ri parpon. Jongsi pachun pon pe det polotang te kache song awi ke non ta dolang lapen kiti kereng aphan kaphere asapta awibuta ningjepon. Aparim KPLT Army Chief Malong Timung pen kaning je pon ke song trok atama phan ticket len nang pipon pedat pusitame BJP along si putot election ke haija phan cherap dunji buta ningje pon thu Atheke Bharatiya Janata Party mate BJP sarkar tum pensi lamdon kachetok lapen la tumsi nang pachun PG pu ning kache pathe pensi putot Bharatiya Janata Party mate BJP along si cherap chito dunji pusi ferang ke angno ningje pon Tenon kusol lo. Ningduk pik. Tebon sita. Non, ni tum han teken nang pipedel. Teken nang pipedel sita ningkit hidup. He central gop ta kalang lang.
state gov ta BJP la pen non Karbi Anglong long G2 autonomous district la bangso MEC election la sitame BJP si bang vegji la ini ela bang vegji la so bang depen no government seng no pulang te central gov state gov ke jong hite dola la so gov seng det kana tini tu G2 2021 September sari tarik ini tum kacetok kaso alam don adopha ni tum pan nakisik pido Karbi Anglong kepacing thu je pan lapen kita meje pan penitu masonga farmanta do dah lasila bangso bangke mesen pen implement nang PPVEC nang tong adak press media korte ado e fans tamen lili en pen kardom chipilo kardom lapen thiek pen lili theni alam ke niji gangtung la helo don ke bangji nili parlo bangpu gang baya long le tuma ke hai po bitu long pi lang ni fans nili tum ado ko bi song pet pen ning si pet pen alang li pan ke citu di pansi nili hin pen jadi lo nili nonamat district mate nili constituency arlo co in charge hisaba teng pen itu mat lam pen Karbi Anglong choki hola pen Anilson Rongphar report Bisonat Karbi Live tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Lakhain koira hini Sarupathar constituency Ongdung Araratum UDFS mate United Democratic Front of Sarupathar asongalong Bharatiya Janata Party lapen Congress ayatum kaching paugtun Sarupathar constituency arlo non nangkileji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilikalong kachepate dunji kangtang klong asong angbong penke UDFS mate United Democratic Front of Sarupathar ta isilo Langdam lo teilitum thekdam longji ar niwang ta Bharatiya Janata Party lapen Congress araratum UDFS asong aphan ningka chethe penajok nangching bedun bomlo sonsi patumi laptop sitame paklangso polling station along UDFS candidate aphan karcho amialong Congress lapen BJP araratum pangrum petpen bangphok capso se araratum United Democratic Front of Sarupathar asong along nangche paugdun tanglo United Democratic Front of Sarupathar candidate Semyon Rongphar pen kaningje ponke pohenlo niliphan nang pahailote towar kemin nang pipo hemso nang pipo barpi barso kedo hemta nang pipo lapen pregjam kaching thuramota nang pipon popusi hatda karada phan lamchak chipite kanglo Lasojok abarim Jagat Singh ingti Bharatiya Janata Party aphan ningkan pho aprang pahailo banta niletum aphan towar keme nangki piji kalisi barpi ke do ahemanta nang pipedatlo non MSC kilik nang lele aprang Bharatiya Janata Party atom vote ka chohangji aphan towar malom tiplong anghan rong ka chelenga towar along nang thok piatlo bonta non barla arve ke jangajok towar bangke enghan ekeng phu adondonlo Lokacharli osomaratumta aking op cheotpon roisi kidun nanglo lason ke pasung pinaklo halapu kadom terang pi aphansi Bharatiya Janata Party pen non Sarupathar along MSC kili kachpate dunji aphan BJP atum kangwait pon alang like laningkan phoangbong BDC chairman lapen board chairman sitame klempon lo bonta labang sosai ke klempom ahut sitame Sarupathar arong aradaphan kaching thura warsayanta pipon pe lamchot kali batai sinapta Sarupathar ahawaralong nangdu chokche lasila pusona candidate aphan ke asapta ning kache thea we pusi raratum ningjepon Lasinora phong Karbi Anglong Autonomous Council bangphu kilikalong ke Sarupathar MSC constituency pen ningka chethe klong ningka chethe naya bangphu United Democratic Front of Sarupathar pen kache toidun a candidate Semyon Rongphar phansi pahai pon vek popusi hadak arong araratum pen ningjepon in tangkring pen bang juisi non independent candidate Semyon Rongphar long chepok dun kopia join la nili kini narat Semyon Rongphar long kachepok dun alam the lason halo je kedam tang por an ke BJP asong heno chok se ku nili pudam de chok ang deng dado chok se ang deng dado
mo samili tum phan ada sur buthara phan kang hone lituma candidate jogosing ki alangli se ticket tilong alangli thorbo mun hote sur buthara phan tana kang hondo kiduk kisung ki thi yang kiduk weta rap alangli asalangli le long somte nili ning chi oje pen rata ning chi oje bondanon ke kadom terang pi alangli si long thorong lo lake itum sur buthara ke antu kisung si bang thorong po la son si nili kinina Tangte nangli kalau sopuling pen lah, sopuling pen lah. Ini ladak daga puling pen malah. Tangte nangli gopi ning cete sepini DPS orang nangli cepok don lah. Ini alangli non senior orang paralang ke isi alangli tag me kematha demisen abang pulu kesini di sini ram lo. Athelang li setame kan erat pan cipudu pon bom tang thek do. Laposi alangli ke pima kadom terang pian ke sosejoji adak surbut hararat pan cari thek gon kesini li ni cethela. Kan ini dopo. La soda stami tu war su putara pipelo tu war su ta sang ti nang thok thelo non hala MMA jokot ing tia bang tu war nang thok lo ing han pi sak thun nang sai ger ta ing doy ne lo skur ki tu na tum ta keng op nang ki otroi yang an ka hosto chi leng an tha kali magala kom se kom rong so han chu pa mi noi alo pote a public kan chupami no alang phan ang song si pathi sta no mang ki pathi thelo je posting ti ke chupik lo mati da rong ben ke lasi uvi mi tom long sin ke sapudun po non bang ke sumion rong phar pahai nang po sumion rong phar long si chok kha po sumion rong phar se ali si tanang pinang po lang si tanang pinang po lang ka tum tanang aphan tar pinang po ring ave mati wer ka ve tum handa pinang po lang nang po ki duk kelak man ta lang nang po ki papori perthai ta lang pon thek nang po mane ki duk tum ke theng chot noi chot ajo ta an chmo ve tum me gang ki prong tami usmar thek nai last ni tum la an ke chapadu kor men skor do lang tha pi lo la tum teacher tum ismar skor ki tham ta pa mi tha apen hala arleng the ju ko ting tum ta na chi chek tha ki ko na chi chek the da na Karbi Anglong Japra lang Sopen Augustine Rongphar report Bisonat Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha. Dol-doliya long Bharatiya Janata Party Mahila Morcha tum patirpi ponsi election campaign asai kirengpon. Karbi Anglong Autonomous Council Bangphu Kilik Nanglepo Apor Tebokong Political Party Mate Rotary Asong Atum Vote Keregasai Panglumonglo Lason si Dol-doliya Habar Lakha Pharohini Ra Engkoi Polling Center Alongta Nilotoma Hasnu Bharatiya Janata Party a candidate Apharman Soarlo Asong Mate Bharatiya Janata Party Mohila Morcha Atum Pen Vote Keregasai Kedengpon Patumela Bangso vote Keregalong Gita Ingleng P East Karbi Anglong District Mohila Morcha Klem Bang P IT Kropi East Karbi Anglong District Mohila Morcha Kongchun Bang P Priyanka Singnar P District Mohila Morcha Kongchun Bang P Binyarong P District Mohila Morcha Kongchun Bang P Lapen Arya Sangho tumche tongdon si vote kerega mai padopondo Mayalong IT Kropi pen ke than pon ke Bharatiya Janata Party a candidate non e phon ke arlo so candidate si longpondo la so parsi sarlo tumche lang petra nilotoma hasnu aphan pahai dunangpo lapen government pen sarlo aphan kapanong a scheme do anta che hangdon si che palong dun nangpo pusi kachitong dun arar zoma phan than pachini teka parlo si labang solam nilipuji mane non phongke ning thepik athema ke damtang ano nili tumhon surilo supin susina pilo ba ke damtang IM tuman ke itum guti ka thek ronglo ate singinu usi dang litum tuliram doktor tuliram rong hang litum ACM nang muntipi nang mathapi ladak don suri ahawar phan kiduk kisung nang chini dun epen non phongke la phanang pipite ate mesen po punang mathasi bai ningke non pongke nang chilangamji mane ladak koson se kaching thur punoi te mesen ji ason anke sarta nang chirap dunji non phong election nang litum ko ma phan lo vote kora ka pe hai ji litum ke la non ruling party phasi hai dunji nang ko ate litum phanang chirap ta du lo doi ta lo
pen zero balance tanang lo pen itu saya tu handa puncak saja kita saya tanang lap lo asli tim la so government kan mangke ning hang ulu Karbi Anglong Doldoli pen Proti Prangphar report Bisanath Karbi Live. Tang de pini prime time birta la ampen sik kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.